mun rang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inza in chibai le vek ule January ni som ni pariat inrin ni ania indam plan theu kan be sei US sipaiten Islamic hotu an that le ta US Special Operation Force te chuan Somalia Rama Islamic State Group hotu le midang som chuangan thatti Biden admin chuan apuang January ni som ni panga khan Northern Somalia munkil khor taka US Special Force ten Operation hian naya Islamic Group te sumle paya pui thin tu ber an hotu pa Bilal al-Sudani chu an target berani Karliam ta khan President Biden chu Somalia Operation tur thu hi anlo hril reto a Defense Secretary Lloyd Austin le Joint Chief of Staff Army General Mark Milley te thuron angin Operation kalpui turin phalna alo petoni Al-Sudani hi kumtam tak chung US Intelligence mit fukna alo ni veto renga Africa Rama Islamic Group malak na le Afghanistan Rama ISIS kete nasataka tan puitu ani ti US Defense Secretary Lloyd Austin chuan soi Africa Rama Islamic Group tanami somthin Abdullah Hussein Abadiga nen Al-Sudani hi inzomna an nei bokti kumsang ni somni pani khan US Treasury Department chuan alo heto Abadiga hian South Africa a mosque Muslim sakho in pani athununa hetatang hian poisa ala khom thina Al-Sudani chuan Abadiga hi South Africa Rama Islamic Group Pol chak takani theinan thopui thatak tur ni in muwa te chuan anin zom chhota ani kumsang ni som pani dai khan Somalia Rama terrorist Pol Al-Shabaab nen anloin zom to boka an poltan foreign funding alo zon sakthin US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Somalia Operation hi US le an thopui ramte himna turani ati Economic crisis kara Pakistanin Ukraine tan ral thuam athon chuak vele ta State Bank of Pakistan in atarlan danin Pakistan rupee chu US dollar laka atniam bertum atheng meka January ni som ni pasari nimin khan US dollar khatle Pakistan rupees cheng san hi somnga pangale poisa somli le pathum ain tluktok chiani kumsang khat zakwa somkwa pakot nulama Pakistan poisa niam bertum ni in Ismail Iqbal Security Head of Research Fahad Rof chuan don chanchin bu arhil Pakistan Finance Minister Louis Mifta Ismail chuan ama thak tu tuna Finance Minister nilai mek Ishaq Dar chu soiselin International Monetary Fund IMF in guidelines asiam azom du lawawangin Pakistan hian sumahlo nasa hleni ati sang ni somni le pani September Ishaq Daran Finance Ministry AN kolatang khan market-based exchange rate chu azui du talofa IMF thuron anol thata thak mayani amaro chu tuna hi chuan IMF atangin poisa an be sele ta ka wangin IMF guidelines anzui na no le a ma se IMF hian US dollar 1.2 billion hi achwa sak don nge don lo ala chiang ri lo hetia IMF angoi tak sia chuan Pakistan sarkar chuan United States chu IMF laka malak sakvat turin angena Pakistan hian kumsang ni som ni pani tuilian mi sang zasari thi nakha toktara amanga tuilian ina ti chiat te siam thatle nan US dollar billion som paruk point pathum zet anmamo thuan soi tuna hian IMF atangin loan US dollar 1.2 billion adil tluk mayani ani na taka chuan Imran Khan a sarkar ma atang khan Pakistan economy hi achiri ve to hrim khania Imran Khan le Shehbaz Sharif te hian danglam na an la hlen thei meu lovani hi kumsang ni som pakwa khan Imran Khan sarkar le IMF chuan
Pakistan economy chan chuan na tur bailout loan US dollar billion rup in remna anlo zia ka Shehbaz Sharif sarkar nen US dollar 1.1 billion in remna an ziak le boka mase loan poisa IMF in a pek chua ma a Pakistan in azui tur condition dan zom tur tam taka keng telta a chung te chu Pakistan hian atha da tatleni sang ni som ni le pani December inflation rate chu 24.5% ani to a January ni som pakua phei kha chuan inflation rate hi 32% z ani le to foreign exchange reserve po hi an nei mumal to lovani Pakistan sarkar amang ang tatak zeta US Treasury palai ten January ni som ni panga khan Pakistan hi anan tloa Finance Minister Ishaqdar chuan US Treasury palai te chu lo komin Pakistan hian natural gas le electric man ti sa na tum thu te Pakistan in IMF guidelines azom that thu te alo hila Pakistan industry le agriculture ten tuilian an tuar zo chovania economy din tharle nan hian thok han lak na hun kan ma mo hle ni ti in Deputy Assistant Secretary US Department of Treasury for Asia Robert Caprot nena asoibok January ni som pakua khan Abu Dhabi Fund for Development ADF di chuan Pakistan tran puina loan State Bank of Pakistan account na US dollar billion ni ape Jeu News sinatar lan danin UAE President po hian Pakistan economy chan chuanan hian US dollar billion khat pek le atiama ti hian UAE hian US dollar billion ni alo puk tir to boka afayen billion thum apuk tir don ti nani hetianga economic crisis an machon mek lai hian ral thuam supply lama sum hlo na tur Pakistan hian nei ve hlo peka Ukraine invasion hi chu Pakistan economy tan hian dam kho chhuwa na atling hial mai theni hi Economic Times sinatar lan danin karliam ta khan Pakistan chuan bom lian container zale somli paruk zet ki fathon ti ania heng bom lian te hi ral thuam vekani maya Pakistan chuan a then omram te kal tlangin Ukraine a thon lut le don ani hemi malok hian Pakistan Ordnance Factory chuan Karachi atangin manro chi rang singa la ya lo thon to bok Karachi atanga an thon chua te hi Jidan Sport Polana alut photanga ti chuan Polana tangin Ukraine alut vele ang Pakistan in Ukraine supply chan hi kan soi to a in lai chin na tha an nei pia lama Pakistan hian United States ti lo matum ti kha retel bokila Ukraine chunga Pakistan in central na hi ale tam takin US hian rule nge yang chu Prime Minister Shehbaz Sharif thil tumani arin pleni Imran Khan khachuan Ukraine invasion malo khan Putin adora pai thak ni lota se Pakistan hi Russia lama tang to turani LAC rula India in khozal somthum dinatum veta Lieutenant General Rana Pratap Kalita Eastern Command Chief Commander chuan nimin January ni somni pasari zirtop ni khan India le China ramri line of actual control LAC rula India sarkar malak tumdan asoya Sikkim le Arunachal Pradesh rula model village zale somthum dinani tur thuasoi Eastern Arunachal Pradesh kahua khoni thumvel din na tur na tran ani to a Eastern Theater P ka khozal somthum din anianga tichuan Eastern Ladakh Himachal Pradesh le Uttarakhand lama khozal somthum bok din aniang Ramri Shula model village din tur thu hi Union Budget 2022 a khan da ani to a model village hian atum ber chu Ramri Shula mi ring ten na tur dapa munan son thin ti top hini mai heiba ka hian China laka ramven him na thatak ani ngal bokang China hian Sikkim te Uttarakhand le Arunachal Pradesh ep
LAC hu lama hian khotam takadin mek thu riat ani le zela General Officer Commanding in Chief Rana Pratap Thusoi hian lom a hlo hle ni Kolkata muna chanchin bumi tene nanin komna Lieutenant General Pratap Kalita chuan thil poimo chi rang soi chuaka India le China boina chan ber hi chu Sikkim le Arunachal Pradesh ramri chiang takathe alani lo fo hinia hei hian LAC mun tina in ngir ngona ring chuak ta ni ati Intelligence report lamina antar landan chuan China PLA te ramri lama anlu bel zel ni om takania anchezia zong ngun takin kan en rengani Siliguri corridor hi India ta na poimo maya infrastructure development thei to pakan siam apoimo hle kalita chuan atipok khati zong kha tuntumata na international news le politics kan ram chanchin tene na kanan ti chhuat thei chuni a ngai thatu zong te in cha chuma kan lo me